có thể college khát cho nó college sang sang làm gì à đến lại thì sáng tung về anh còn còn anh thì làm cái một sang tốt mà khi tu lệ ngay là tu rong rong te in za va in chi bai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chewani ole tun tuma chuanin voin zulai ni sari sang ni somni panga a kan ramathil thleng i sulian tak mai Mizo Students Union 10 General Headquarters Board sayin Quality Education hum halna kongzo an nei chungchanga news sang kan hria theyang angte kanon update ve don ani a abul changa top thlenga milongai thak sak theu tur chewin in khoina karongen chewani ama sabera tan chuan zelen news si kan ngai kha anga tunai longai kha ang zirtir tu lak ani turang ni phalote sarkarin bantum ti ania zalen zulai ni sari sang ni somni panga voin khan Mizo Students Union MSU General Headquarters Board sayin Quality Education hum halna kongzo nei ania vana pa hall ko tangin Higher and Technical Education Directorate Office ko thleng nei ani sarkar lam chuan dan anga malaka unqualified teacher te chu ban antum thu an soi nuwa kongzo hi resolution siamin ti to pani kongzo program sa hi vanapa hall ko ta nei ania he huna hian MSU General Secretary Zodin Sanga GS Chuan chairman ni ina kai hroya AGS lakriat pu chuan report ape ani tin he huna hian MSU president Bilal Khongai Zola joint nampol president K Jerome le ACCJSU GS laldu sakaten thu an soyani president Bilal Khongai Zola chuan unqualified teacher te chan sapek fo chu MSU win tha ti lo thu asoya tuna an chan spek po hi nakuma chan san penon le lowang ti asoi thei lo thu asoya ram hroi tu ten central service ding tura zirnai te fuireng chung sia qualified lo zir tir tu an roi reng chu hriat thiam harsa ati thu asoya MSU ngen na sarkarin ati lo tling lo ni chuan atop thlenga nataka malak antum thu asoyani hun ni na hi HNT kota man ania he huna hian MSU treasurer Lorampan Moy chuan chairman ni in akai hroya vice president rolo pu chuan thu asoi bok rolo pu point qualified teacher ni lo zirtir tu te an phalo chung zirtin na an thokreng chu za puyo mati thu asoya arang thayang bera banturin Mizoram sarkar angen ti asoi bok kongzo hun ni na Higher and Technical Education kota man anilai hian sarkar hroi tu tenen MSU lam ayo te in biak na nei ania sarkar chuan dan an zom angai thule MSU norna awanga sokos notice an pek me ka wangin hemi chin fel nu ninga chunga banan tum thu an soya wangin resolution siamin kongzo hi anti to pani ole khati zong kha zelen news lama tanga kan hriat thei chu ania tuna chuan Mizoram news atangin kan ngai khale ang sarkar tu soi kan ring to MSU tiania MSU chuan thu chu asiamin kongzo hun ni na Higher and Technical Education Directorate kota man ani lain sarkar hroi tu tenen MSU lam ayo te anin biak thu an tarlang MSU talan danin sarkar chuan dan an zom angai thule MSU norna awanga sokos notice an pek me ka wangin hemi chin fel nu ninga chunga banan tum thu an soi wangin resolution siamin kongzo hi anti to pani resolution chu hetiang hian siamani tia hi an resolution siam chu ani tani pakhatna sarkarin heng assistant professor unqualified tilaka danang taka banan ni theinana sokos notice ni sompanga chung an pe hi thakan tia sokos notice hun chung aliama changa ninga chungin ban an ni tur thu an soi hi kan ring to ka sarkar po an thutiama ding ngei turin kan ti panina tu nuwa zirtir tu nalak reng renga qualified teacher te chau lak thin ni toro se pathumna tuna assistant professor qualify lo te hi an ayo assistant professor tu qualify ngei arang lamin la ro se tiani ole khati zong kha Mizoram news lama tanga kan hriat thei chu ni leta tikhanin MSU tena resolution passport kan hretlang ta
tu nuwa zirti tu nalak renga qualified teacher te chaulak thini toro seti te tin assistant professor qualify lo te hi professor qualify nge assistant professor qualify nge arang lamin laro se anti kha antu pass anita a yang po chuni se tuna sarkar lai hi MSU te po hianin handem vak ngaina chu an shelo ni in riata enga tinge tuten nge qualified teacher ni lo hi lo la unqualified thi eng sarkar nge la ti teng te po hi an ngai to thlen phak chu karinga eng po chuni se an resolution pass ang le sarkar poina athuti ama adin nge hi ring taila acha ngaila acha ome ole adot le chuanin beng vanalam news hi kan ngai thale dona education minister in sarkar masa MPSC kaltlanga unlock khap unqualified assistant professor te MSc win kong anzo puingam lom omati thu sai tiania po chini se ngai thapot mayang o MR teacher qualified lo is a chuangan Dr. Vanal Thana tini takul maya MR teacher qualified lo miza anoma hi engtian la nge ni thei ti lai teng te po hi ngai tu angaya kanram shroi tu te hianin kanram hian lo va mangai lo em enga tinge qualified ni mi alo za chuang unqualified lo ni ti hriat reng po unlock thei ti lai hi ril ru om vong maya thinlung chung ril hi diktak chuan anathina kan pon lam landana chuan a thaber ni kan tuma amar chu kan chung ril lama chuanin ram hi kan lo mangai tak lo ni ti hi achiang la em thung sia alang chu le vek zel tho sia chu wang chuan dik taka thil ti mai hi a thamange tunai longai thlang ZPM chuan voin ni sari thlasari sang ni somni panga chun khan on office a chung in common manga tu soitu education minister Dr. Vanal Thana chuan MR teacher Zingah qualified lo za chuang anom thule MSc win MPSC kaltlanga la khap unqualified assistant professor kong anzo puingam lom omati thu sai tinia helai hian kan soile lok du chu MPSC kaltlang nge ya lak ni si unqualified ni si professor mo assistant professor khatianga an han la theya hi amak ngoi mai ni Dr. Vanal Thana chuan Zulai Polte an har thar zela kalphung thar sarkar noya anthik thu po acheta in sarkar malak mek na thlop chunga voina quality education hum halna kongzo an neita hi alomum tak zetani trum sari zet sarkar masaten an po sei sakto tuna part time athok mi somni pokote hi chung ko ejong tu anni na khongai na nen sarkarin an chunga rorelin atop nan hun asiam sak velia so cost na ti spec anito voina zinlai polte kongzo chanbak po hi sarkar chuan zin siam thana tur konga ma alamol mol mekani ati kan soivele lok du chu unqualified an ni ti shereng chungpo MPSC kaltlanga lak te hi an khongai thlak tak zeta trum sari zet sarkar masaten an lo po sei sakto boxia diktak chuan chung ko ejong tu ania an lainat em to mai si ani voin ni taka ti hian kong kan han zole loi boxia rethiam te po harsa maro chu atop kho ka ti hian MSU te point anon ti veta ni te point langa lelama chuan khongai view maila qualified an ni miao silo wangin heng ban turati te po hian an lo hriat thiam nge ka be se ni chiar chun zomang sarkar masa MPSC kaltlanga unlock thap unqualified assistant professor kumsang ni pariata changa thokto te zilai ten kong anzo puingam ta lo momati thu sain education minister chuan tuna unqualified part time athok mi somni pakua an aupui baka college pangai law college le Mizoram Polytechnic lungleya unqualified contract assistant professor te po hi sarkarin so cost notice apek vek to te anni tin tuna an kongzo chanbak po hi sarkar malak mek na alom thu asai tia han soile lok du chu thil dik tak hi kan ti don chuan a effect a thuidu ngotang karing zir ti tu chungcha angat pe chuanin diklo taka lak khi antam hmel riu mai boxia chuwang chuanin voinia MSU tena anau chu pui bak po hi ti tu ro watam om em ti lai kha ril ruwa om vele boka Dr. Ma Thana chuan
MTET nei lo MR teacher tam tak te po last chance pek me kan nia samakra siksa noya unqualified teacher om te po zon chua me kan ni dan laka sarkar himna turin uluk takin engkim zir chian ania hemi ngak zo lo hian voina kong an zota a an duangin ati ngal vek theilowa sarkar chuan ma ala zel don ti ro hria se ka du hle hun in pelova mi chobel ben buak sakhi sarkar in adu lo wangin dan zuin sarkar chu akal mai ani ZPM sarkar nuwa advertisement tellawa nalak aom lo mai ni lovin sikul le college unqualified teacher lak an la om lo sarkar masa mit siai chunga zirtir 2 lak ang chile indu sang na om thin ang kha atheng to lowa ZPM sarkar chuan net nei lo te lak ani don lo ati eron tile ta sia mai le a thakop mai ni e aom ziania ka hria te chu MSU tena resolution an pa sahi aron chang che ni in ka hria helai thua hian chulai chu kan han sai le lokani kan chiar chun zom leang education minister chuan kumsang ni sompaku alak MRT charjariat chuang zinga qualified lo mi za chuang anom ti soin qualified tam tak anom to wangin tuna hian sarkarin last chance sa pele mek sarkar masa khan kumsang ni somni pali thleng unqualified ve theina turin hun an pe ani heti ani chuan MRT charthen khat le khazir mek ten an tur ngal don kanzir lai pol ten sarkar masa nuaya soi omzi ani lova an ngai ai kal le unqualified teacher chungchang anon au chu pui thei chan chu sarkarin huai taka ma alak tak wangani tin MZP le MSU te hian zirna mason na tur le kan ramin athat pui theinan theito pin ma anlak thin thu asai ole khati zong khania ke chuang ka soi to lo mayanga khongai takin comment section lama kan mu dan le kan ngai dan te minlo talan sakle clear tur chewin in khongai na karon ngen chewani like comment share te tin mila subscribe lo poina milo subscribe zel tur chewin in khongai na karon ngen mol bok ani e Hôm nay con này có cái college khá trôi nó college sang là gì à? Cái lại cái hi sa tung cái, anh còn còn anh tiền làm cái nó một cái tốt mà rồi hai tụi nó còn lao lên đâu điện chết anh gì à? Làm xe tốt mấy? Cứ sống đúng cả anh làm cái gì cả, hun là bẹt chuông, hun kia là bẹt chuông à, cái gì thì bẹt bắt lột đây, anh còn trong cái bò sấy sặc đi, dưới là cái đủ là cái gì, cái đó với này không cần sửa, đủ là hiện, cái đủ là gì à, lớp kỹ năng ở đâu luôn để đó là gì, Unqualify teacher, xuất phát hiện trong bên gì.